Stronko Batuma GHSO Nana Ama Obusua enemy na sabe so many more day shadia na breaking news abeto jano and a mede ebesomo na ye call and semino emu say si ade Nana Ekufu Addo ye mampeni we yi eye will be foforo edi esi special prosecutor anemu for acting say si ade mobeka ya nanwada Monday 16th of November 2020 and a Mr. Martin Amidu and that is no wojina sa position no emu as special prosecutor or then a resignation letter edi ebetu just say we jai makate edi egu form na adwuma no sabre bia babedu no hu say nyema bia no wo hwe nim say obenya fa hude bia no wo pe no entimi emma ne saa enunti na hu behia say adwuma no wo hu no hu so fa so wo ho nti no wogya to na te say wotimi elfa no adwen edi afa na brabo hu na ebetu dan na kasa ye bebre e wo Ghana na akoye position so ye emra ajatum ya ye emra ahhehye ede afa honi nti na tese entimi enna ho kwasa wo bia enni ho enti enenam so ama ye mampeni weyi Mrs. Jane Cynthia Natoshi Lamptey and now we special prosecutor and deputy Mr. Martin Amidu ne the deputy na just say they wono and mampeni eyi ne say wonyinemu as acting special prosecutor ko si say appointment beba just say no ebe after 3 years I no yes meet me enya obi from Eddie AC Mr. Martin Amidu anemu na ne niemu no and some way ebeto dano and kofa wo draw amwo abemu ne tese positions akese emu and wo maba Appoints abekasa Eddie afa mami Miss Jane Cynthia Natoshi Lamptey na chairman of the Public Interest and Accountability Committee PIAC Dr. Stephen Mattel ononso abeka asem kakra ede afa mame no ehona say and what ensem no etu ejawa say Madam Cynthia Lamptey acting SP I salute you. It's a difficult task, we know, but we trust you to fulfill our aspirations. And no what they congratulating the say with me enya sa position at say they original as acting special prosecutor no him say eduma no emu den na say den ara wo gini di say eduma no e dey ahye ne nsanko ade wo betimi aye na no na say ensem we beto dan Ghana for this say Mr. Martin Amidu you know as citizen vigilante you know as a special prosecutor position no ni enim se ko no kra de na ni odin ni tese ne nsem kekemu krapo ya fa committee ma no ye bisa ne nsem se no wotimi kan nsem bumbum na ni e park ojuma yi enka immediately ye de no esi position na tese ya start and ye hu prosecution se ko form di bone o ma di oman dem kata hye proya aho draw cases abeto da saga kese esisi wo Ghana na tese wa sha se kra ye ojuma yi obi na so de ndiem no enfie mienu ya se de hu hwe na se si ade akoye wo ba na da bio wo ba yi kro ya krampo no Mr. Martin Amidu ne letter ni mu resignation letter ni mu no what it would just say ever since 2 years he you know esi sa position no as special prosecutor ma mi so be ya the deputy no I can try access fata say bo so be bia yi de be ma no na just na dwuma so emfa so no krampo no wonyi bi pen na enu nti wonyi bi da now Mr. Martin Amidu ye in a position now what you so be acting special prosecutor no and now Mr. Martin Amidu no wo chat Ghana for through the letter na said some ben pan no patch because we be anka we duma so fa so kra won se de nya ye ntia oka na space no be da be a wo kra wo head kra ko na wa kwa be da ho na ta se ye ntia ka na se baji na o se misuma dia to na wo ye na ta se ensem no aye hunya kakra na ne niam no ebi so ka se special prosecutor position no a very important position that woman na Mr. Martin Amidu krampo ayi no krampo ne wodi enni echi krampo na dwuma no wono a we hu no wano for 2 good years ma wono an wodi na kade eto from sorry free position no say wo na wo ba no oba be ma po anya wo ba die no betimi aye edi aboa na corruption na wo draw ne te say Robic ahudu akese ye bo man ya po ahe koso ewo benifo no so betimi aya so ano
na je say adwuma no ye peni yie ana say ye peni say ye betwa ye ho saa na be sie na de mu ana je say ono amu deputy o what deputy kwa wentimi anya hwe na je say be acting na je say Ghana for ebi adwentre eno no na mami Madam Cynthia Lamptey nya say ne and wo hye adwuma yi ase what na Ghana bar for 30 good years at so ye lawyer ni penipa wetimi akodare e wo lawyer ye say law emu part so woni memra e wo Ghana e na ebie mo so no wo ye no esinchen ya na oye former acting Director of Public Prosecutions, it is a special prosecutor Jumano, wetimi aka say or fair idea about it. Na anything just said the every day near here nim say Jumai, see the action is any so wetimi aye and I say want to me na betwa no akwet say Mr. Martinami do there and I say won no abet sit na ye say the see action is enu nti bi ada no so no obeye na just ye hu enso faso from now kɔ dia na just say eda yenim ye behu ekoyi a Ghana ha eye wo ye behu anko yesu a Ghana ye behu ne no so ye ka ya no ntu ye beka nti ye hwe nim say mami ye de action say na just wo betimi aye adwuma no na ase afata na just say ebusa for the abeto da no eno ena me de asomu na just be gina too much ye na mumu ne no so ye de congratulations no ebi aka ho e de man say wa be de what na se no mo adwuma emwa ne ntutu kata hye ene prayer kankan a eku o mai no metu ase emfa emmaye nti won so wadwenkyerɛ ere efa ensem no ewu no bomodi a na fa som ye ewo ye comment section hono na ebie mo so no share video we ma foforo bibi ara no no so be hu de ekoso ewo oman mu na ebie mo so no betimi afolo yen ewo ye Instagram and ye Twitter account too much GH_. Facebook so your hobby na too much GH and ye our Facebook niti bomodi and following on those pages me din edna na ama obuswa na me ye yadoma ye besai eti eshabim makram the major prophet kum chacha on say me catch was say bomodi na hwe too much GH on say me kan ye nyene bone pa na kase ye pe wo wi ase ya asonde ti na Adam wo hu nyame ye no nyam no wo hu ne ma bi a wo hwehwehwehwe e wo other place ne ade kat won na bomode na behwe too much GH behwe na subscribe bomode o behwe pe na wa ye subscribe o subscribe na subscribe na o subscribe a na wo benya ne ma papa a wo pe ahwe nyame hira na ura